Nah itu lah. Bardoloma tumuro namin, baru tumorang narok kulapot kami. Di hutaw rin namin perhutuldo. Mga hutuldo to. Alayak ka, di patuturat ka. Marang idulin kami dito. Gabi madalah orang. Jadi semua nama baik. Hatani hahadu di perhutuldo ang dito. Diamu raja di ang buru namin. Molotuk sama nipe akan ang buru. Akan ang buru. Huti-huti. Nahubuak kami nakin ang tiap matok magtinaya ang tadi bata ba pasu-pasun niya tuan kami otik suka dia nahu pasat kami asa tongon nani dok na tuwa horon nami tuang muna bago na marhanto may na dia biata di rubian oras paham pamuron nami na matalo batu lipas na mahami na mangalaya sidong buti mami sikat kami rombongan di Parbolu Bupatatan mohon noy nato turai terperadatan. Tuh hula-hula nami si manulang laut sudah mamu do tulang loro nami. Jadi mau lihat mana Tuhan tak mau lihat yang bihita selumna. Raja nami raja hula-hula. Tunglas nakinon rohanami mernida haroron muna. Mandapat kami akabar kelingu muno. Lumowi manakinon dia kainanta sa ibadah hula-hula nami akan natulong nami. Tumas say borak-borak mereka kami dihujila sila berberi lau pasahaton naturami opiat tong akatulang akan natulang tatong mas martani akan muncul mata di mata asaan dia tutul tunglang jumut akan pasu-pasu menai si dalam nami lumowi ba di anak nabi dohot parmain nabi disok nau takas na kira nakatulang taurur siya tongan huri mancalo pasu-pasu padoa sarikuami open at tulong silulong namin. Sa ikatang maumur muna sa luhod na katulong namin at tulong namin. Asa ganto, adang luhod ka muna masugon ang kapang alulong namin. At tulong sa kanila na dua-dua malulong namin, tulong namin sa luhod na tulong namin. Asa pirme na mong gigawal pasalungan. Pirme tabi namin sa luhod na madyalo kaudutin at tulong namin. Julog-julog ng biyaka pasabutan. Sinubatin namin ang kami. Namarang sikot. Julog nila sa kanya. Kaya sudah mulai nasihat mula topak. Baik makot yang mula-mula. Laos pada purangan mah. Betul topak.
dohot baru nami. Pada mga nahupar-hupar na yun. Na damo-damo na yun. Parjolo, partogi, parpuni, pargoko. Pan mga pan. Atau satu orangnya coba itu.
dohong boru namin. Dalam namin may matangyang tuamat tadi bata, Oh, itu lah. asang dia tuak kari na mangyuton. Dihela namin dohong boru namin. Ang dia rumah tangga namin bahagia. Dijulot to nang dijulo ni tuwata. Asa songon na niron na dua ma dohon namin. Tuwala lamin na dua sikoro. Tangyang namin matungtungan at tadi bata. Tuak kari na mangyuton. Tubuan anak do boru ma. Hela namin do boru namin. Dongan tamay sa atos na sa rumah tua. Ay, si Manong. Satu kita Raja namin ang tamananagan. Walaupun disamper raja namin. Naong sule may tamang adobi. Sa kanima pakiran namin ito yung tanali ang nalulu. Pasama jadi semuanya maka tulong na basa kana tulong. Dasar na mga kami lo kabargin lamang muna pa sa ato tudo ni si pangano. Nalaw pangano muna. kamu jadi dulu, tapuluh dulu. Jadi jauh-jauh tapuluh dulu halak. Tapuluh si lokwa. Kepengancan. Paramaan sera. Laban-laban tuh kamu. Paramaan sera tulong. Bisa tulong. Bisa dijaloi. Bisa tulong. Baru baca mau itu. Dua bisa maka. Iyo paramaan. Coba kalau ini. Paramaan. Iya. Ano? Ano semua orang muda tiba nanti. Apa sih? Baru si Mandoko. Si Mandoko. Kamu datang di sini. Tuh tuh kita tahu. Iya. Baru siap bilang tu bilang perni opu ampos. Dia nasida. Bisa. Oke, arabe. Arabe. Jalan kita itu. Saya bermawi sih. Benar tuh jagal. Jalan muda. Oke. Suruh bola tu. Raja ni amang boru nami. Ito kami nungay kula-hula muna. Napatahato ni dahil sidah si Kailot. Las marwani bayram muna, las marwani tonton muna. Laos di bugata tikyon. Huwag kami dekketiyo. Dekke na gajang dekke si Mundurulu. Pabalik. Ang dia batong tanyang namin ito mga kalibata. Kiyo maay minum muna ito akari na mga idon. Gajang mabalita gabi. Gajang barita horas biyamu. Atong mururulur mamu. Sitio Barsolam. Asa sokon nilo na dua-dua maregon namin tuwa muna. Sitio Barsolam Sordalan. Tiga-tiga ni Parlako. Horas mahami ula-ula muna na mga liyan. Hibas mahu pamurong namin na matalo. Matutulong. Olo, kami ma, jala horas. Si Mundurul sahat manauni udul manang dalannya kapag gabian parhorasan jala sahat mahamuatong natupapeng sahat tuna saur patua. Molotung sokap pinaboy hupa sahat kami. Molotung hurang goklas ni rohamuna. Tuhat tadi batama namang gohiak kapasupasunan. Atong dahonan na Awal sila. Titik mana tinopa hotak kurang may panganhog na. Tujaw huni. Sa diyaw. Alas si Midun. Tadi batama namang gohi pasu. Tujaw na pagbardaw. Oras mahami tulang muna na basahaton. Pagbardaw. Ibas mahamuna magpasalion. Sino mo di mahami. Matutulong. Isalam na, isalam. Maji. Kenapa? Mana? Macam mana betul? Oh, natulong. Apa sih babar sih? Kalau nung si Kok, ulah ba ito ba? Diho, paupo namin Okay. mga gisong. Diberekona na gisong. Ni magat tini tulang mo. Takas doon mga gisong, dibereko. Pahuto. Karito manuang dilas ni Rohana. Huwag kami manuang gisong. Ima idahirlah si Bailohok. Asalas marwan di Bedamuna, las marwan itu dumuna lohok mana dengkan. Lohok mana uli si pasahaton yang mata di batadi hamuna. Nama betuk keluarga naik baru hamuna. Didikyong sa to angka ari na mangihut. Las warupok kami manuang di son.
Masuloni mah. Tuh, Baju kamu kamu pengen pakai itu. buat kamu maju ini. Rupa muna niyo jaman muna. Asalaman ko rahami. Ranay lo kami di zona kainan dot sa magkarada namin. Ay, sabi na sila na. Ya, ID motor na. Selinay. Hela nami, dompor nami, ha, domporut tak, ha, perundul nami mahamu raja nami. Bang. Yang mulia Dewa di Tuhan, mari diri kembasana, mardala daun dinggan, ulo tadi sadarion, mulai nacegot di nama muhai hida, saat di nama mudurron, borut tadaw hilata, tubang sejoroi mencalok pas doang perdoa sarebeon, mardala daun dinggan di besan kami daun pas doa. Oke, akar janami, yan maludok tahaduli nami hamu, alai, wahabe. Baru tunggu orang dong. Saya doang nagabi mah. Itong isibi, sisa na baru kita tetap. Berat tope, berat tahun. Mau tunggu ruah, tapi dialap dong lo orang berita. Jadi itu, nang udah raja nyot tuh. Mau lo pedak do hahaduli. Bah, masih itu sampai dari sini. Sama itu dorong kami. Nunga. Budak kujalohami sinawang di Borunta. Kata raja nami, Papua, nasi sadabor kita. Diba si namo na kujalohami pasaton nami nga tuhamu. Alayak ka raja nami. Molope, kung susadia sinawang di Boruntai na boy pasaton nami tuhamu. Kata raja nami, akay nang suribada. Las marohamu. Jalapos rohan nami. Si sadatangin do kita. Asal amalnya kok tidak. Asal rumah tangga daningkan, rumah tangga di Borunta dan Hilata. Rumah tangga si buat dua jalan si buat sangam. Angkia rumah tangga dacida. Haduan ni dami da ulas ni roha. Jala haduan ni anak dong boru. Natakas dumata sa rumah tangga. Molope, tungsu dia sinamo nabun sa nami. Raja nami, las marau boti majo. Kami mangido Tuhan. Molate. Gabe jala horas. Jadi mulia dima dihita sa nanuan di song. Totong bahita na mulia ditudupan di dibata. Ala di leon narinaw di ladingkan dihita di bugasan sa dayon ima dinamarhitihon. Di pamasumasuan ni Burta. Rohot berenami sembadak gorong di dibata. Now dinanona di bugasan sumari. Las di son muay. Raja situ orang doh di inak kuno ini sih.
dinaro HP tutungan ibegas tak kebutuhan ibegas ka dulu honok ibegas mudo begas Oh. dinalaho manaruhon sinaamot nagudangi tuhamuna dengan tubuhan tunggudang di kalohamuna dan pirrohamuna holak kamu laos nung marama si botoah kita natotok kami ima dongat tubung si calon tetim marakku asa marakku manauli marakku manadengkan tarlumobi ma di sinamot na sinalomuna dilihok kamuna sebahagian tuhami tunggurang dison ringgi siti suarai asa tioma panggabian tioma nang parhorasan si calon tak lumobi ma di helata nang diburutta tuaka ari namang hiton asa totong di pasu-pasu amat kalibata di lehong ari natiur di lehong angka sila siroha tuaka ari namang hiton taringat di sipangan parabui pirma isang asa pirma pokti baru pirma topita ujur-ujur ma nang pasamoto sang-sang ni nang ringgi sitio suara ima dihasasaha ni sinamot na pinasaha muna sinamot ni burutay manamok daw limon manamok na dingkam mon si pasu-pasuhon niya matta di bata tan lumobi ma dihela nang diboru tuaka ari na mangihuton atong marihiton may tuang iyang atong saha masulu saha ma tubatian ni tigaras leleng mahita mangulu saha ma tupang dohong isima gabi ma kalahoras jadi marihiton nuay molo hamira ono kami kasih tenda mulai ya kalanahan mo na pe bumahata sinap pe nagirahi sa tertakas binor di mahite manamok dauli manamok nadengkat di sinamoton nuay ina manamok dauli mo manamok nadengkat mo martangiyang mahami tulangmu nuay di son sudedo kanat tulang ang dia pa di naman betul keluarga na ibaruak ka muna dilehok-lehok na di hamuna na parjolo hahipasong dohot gugu asa dilokon na itu sa baliktag pagabi na di tabu-tabuan gabi mahamutak kas mamora ayo duk atau pudokok kami manusia berdua hari asa didok na tua-tua asa ingat baru ingat diho bere nyo apa-upat ko na bali nyodok ka tulang dibuat autoras bahen tiang disopo di banian halak na burju marna toras dapotan takkas Tulang nila namin ganda bang mahusin na pagtusin Mama,
Jadi terima satu dari mulai itu dua tahun. Jadi ini kelemu. Kalau Michael berarti lasruan, amangong di naraan itu. Jadi kalau kita lain masih lain masih mau tahu beda. Oleh. Dia lagi mau tahu. Hanya semut dia. Kawanan yang udah mau. Di sama tidak nih di rono play lagi itu tuh ini. Buat main ilmu itu. Alah, nah itu lah. Tidak perlu orang baju bela. Nangga dia home lah itu baru baju kita kan nangga dia home lagi di sini. Jadi itu. Tuh main play masuk sekali. Ekip punya ini. Job bela ini. Oleh. Job bela ini. Waktu semua ini benar lain. Jadi sih masuk. Orang ini masuk berikut mulai. Pas bisa keluar ini. Matang yang main. Asal tidur dari ya kita. Pas lagi bukan tua, kita senang kita. Jadi bro, sini bro, misalnya pas malam kita itu tua, ini ada masalah. Iya. Kamu di sini. Ya, baik, Pak Rusik. Bulan tahu-tahu mengenai rakyat masyarakat. Tumpe pada wita jagoan do apanya kota pada kita memasukkan bola. Maju tuh. Elah. Elah marunong kumay. Hidup helana mah tuh lah, helana. Untuk sama itu lagi. Jadi sudah nabi berbagai jam. Masih dilengu. Kan sesuatu pulau gitu. Gue di sana, gue di pulau gitu. Tadi ada tulang lebih. Ada sonari. Dibuka juga ini. Usuhan. Ada sonari bangun saat ini. Anak. Ada nomor ini masalah di pulang itu ini. Jadi hari inang nama rumah. Iya, terdoko dari nang jelo doa nang. Di sini lorong kudo. Kira. Sonari adalah pemurunannya. Saat dua nama. Anak sama dia be. Tanya jawab nama. Cuma. Kebetulan saya bagi masuk dulu nama lagi. Ada pas kali orang lagi. Masih orang lagi orang itu. Cuma mudah anak tua. Cuma orang di sini. Bono. Kita tahu masuk. Jadi orang tua kita warna dulu bahan semua yang sambutan. Ini pilih rumah. Yang boleh jahat yang masalis. Oh, alhamdulillah. Bahkan ada bahkan ini masih dengan sebelum anak-anak masalah lagi sih.
Dia ke pangalau pasti dia mau tidur tak. Nang pula ingat deh. Mungkin belajar di sini. Mungkin belajar di sini. Ambil maksudnya dua. Tingkat ada lebih tingkat mau itu. Mahira. Malang Marangi. Sebenarnya kawan. Asari gitu. Nang babi itu semua segede. Asal Laswana. Semua ini itu lah. Urus satu lagi kawan. Urus nahan, urus jadi dari semua. Apa rumah pinasuna, rasa mulai. Kalau berambuna, kalau main kopi di dalam. Boleh benasal tulang yang kemunang-munang dahu dari buan. Oh, lain nang nemu. Boleh melakukan, kenapa pula tak asal? Jonak-jonak doa yang tak. Tidak sadar di Tuhan yang sobat siragodi Osma rohina maruni doaku gabe sama Tuhan. Ya. Anak tulis Boruto dongan muna ngay sa rumah juga. Matutu.
nagulat tanong-tanong may hanggang masiranggungan. Pero tabi pero daw, patut dito na masiranggungan. Matutung. Sa isulungin na isa ang pagbabiya. Lilang may damang ulo, dala sa tupak ko. Matutung. Jadi bersia-sia siapa? Aman Basana, si gadis baru, perpusuk, Todoan, Aman Hezekiel, Amang Tua, Upar Simanulang, siap-siap. Ya, musik. Jadi ya saya siapa teh? Si gadis baru, perpusuk, Todoan Aman Hezekiel, Manang si Saud Simanulang, Amang Tua, Upar Simanulang, Amang Uda Opugau. Alay pahiten yon di bagasan holok no hai pasatonon. Ganjang mani hamu barita gabi, ganjang barita horas. Torok mani urma pina parmula tua katikina ro, tumpahon yamat tanah tua di bata. Ito, kupasatami mau. Numan nakinon asosiasi apa teh? Si gadis baru, perpusuk, Todoan Aman Hezekiel, Diado Aman Hezekiel. Di dia pihamu maringan. Oke. Huta manungan di tanah perserahani. Todoan Amani Hezekiel. Debatado nomor 2. Hot Mahamud Horas. Oke, Amang Tua. Pasar. Upar Simanulang. Amang Uda. Simanulang. Simanulang. Oh, lo tulang. Molo taro pe tambasit ka ulo-ulo. Tangdeng garah holas somadi. Ate hono nani ulo. Oh, lo tulang, lo tulang. Kantong dora madong kata madong tania. Oh, lo tulang, Asa gabi ang bor namin na badano. Ilo tulang. Ibasta mi ulo-ulo muna pasato. Naka pa. Alas 5 di hamok kamang buru namin. Ngayon, ulusot. Dalam bintangnya tani doon. Toman tadi bata. Asang giat. Mama sama-sama tadi bata. Tugajang ng mamurmuka. Ng boru. Tuibas na mahamu. Sa ito apa na mga turun na duminggan di perdalanan ng ulumo. Molope. Kung sa kunoon, ulus na buhay tarpasat tani bajan tukyon. Las marohamuna. Sa di bata ma na magbuhay pas-pasuna. At tolong pati namin. Kaya naman.
tangan baru. Oh, tulang. Yang tua bahuku, bawa lo bulu-bulu. Perjolohi tamat lo melihat yang Tuhan. Di sana tak kenal di kami sana. Oh, tulang. Doi, udah bodoh dengan. Kalau dibilangan siapa dasar roha. Takas asli roha yang materi rata. Ima di nama muda nama calon pasu-pasu para berdasar kamu sejauh itu Tuhani. Berhenti apa seorang. Bison, kepuntung rohani kau udah-udah. Ima udah-udah selalu nama marah-marah. Jalan nama muka. Pesta pemengalaman pasu-pasu para berdasar kau siap berdasar itu. Rimpahan yang sudah kau udah-udah. Karawat kami yang selamat tadi mata. Anggiannya Surabaya Zarho. Sebuah tua ho dikeluarkan di marga Manundang. Suang sore malam kau berani bawa. Sebuah tua nang dihami keluarkan satu orang. Bison yang pasatun kami urus tua ho parau kamu sodi. Terus sama lagi sodi. Parau kamu sodi. Lama katai ida. Saya sini beri kau sana rui. Parau kamu. Mau lihat mau pun. Anggiannya sebuah sangat sebuah tua ho. Dikeluarkan amang purnami marga Manundang. Oh, bagus bro. Semua sangat semua tuan bau dikeluarkan kami di situ. Anggia masih oleh ajar ho. Asilnya mana tadi mata tuan di situ. Bukan berberani bau dikeluarkan kami. Atau mau masuk di dia program. Mereka mau dapat sih. Mana? Cuma ho pau pulo si badua kata pau di pasai. Mata tu. So ni mas si pasai kami tu mu dos. Bola ni hasil bola. Molo anok dadu. Pasantang mo sa unay. Mana ngakta. Nani ni ari. Siap malah kita dapat siap malah. Kalau bisa menipu, rumah yang tersebut nilai-nilai itu, kita boleh masalah banyak. Ya,
Cuma bergerak tujuh kali lepas. Kita tunggu Satu dalam tangan kami dari ulos nagajam ulos turun ratu molo uloson ternilai do alayang lokal kasih muna siap kami pengen kami matu di batang asal giat di bantuan rumah tangga muna dapat dulu naringkan giat sa rumah tangga muna rumah tangga tubuh anak dan rumah tangga untuk diboru betinggi sama ini pos roh kami Hindi takit yang na magkolong niya mo. Dapat puno na uli, dapat puno din kan, di pandalan ng kailan ko narating na sila, so dala musita. Mga, alam, alam pa din kami. Nasa pausat kami sa ulos, tuhela daw toro namin, bendamang medyo musik, si Tumora. Oke, baik naman. Situ orang. Salo. Sama. Baik naman, baik. Ay, di ba beli na? Nang gabi ano? Ayo, kita balik natin.